ole clear tu zong zong te chi bai vek bule ni zan lama Lampard le anau te chuan American Express Stadium a leng lutin Brighton an machona hein khela hian Chelsea in goal khat goal thumin ne na an chang ani inkel clear let na kan nei doranga chumi ma in clear tu zong zong te kan channel lo subscribe vek turin kan som a cheu Chelsea tan hian player thar pani Timo Werner Kai Havertz te chuan in khel bul an tana hei hi football ngai na tu te tana in khel en ti chak om tu ani ngal pang maya chuti rolin Chelsea ina player an lak lu zinga Hakim Ziyech Thiago Silva le Ben Chilwell te chu an lein lan theilo Chelsea in number 10 an hak thar tir Christian Pulisic po du angzana alain fitlo awangin hein khela hian a in lan theilo bok ani inker burton atangin Chelsea game a boy ngal ati thaya Brighton lamin bolan chang tam zoka minute somni le pakhatna Warner chuan penalty a hlo chok hlo maya Chelsea tan Jorginho an penalty a peta ati dan thin thawin ku zet main a pet gola Brighton keeper abum chiang hle goal dang Luigi Lovin first half atoba second half an chana Chelsea game in ma son retti amu thai ni Somalia palia Brighton player Leandro Trossard chuan box pawn atanga pedin kepa chuan alo dang zolova Brighton chuan an sipur an sut ani Brighton lamin anti goal atanga minute ni lek aliam tia Chelsea right back Reece James chuan box pawn iat chopni panga vel atangin apeta James hian Premier League a goal ma saber athun ani Brighton keeper tan dan ngaina omlova right corner a chiang zetin na pen goal ani minute som rukle pakhatna Lampard chuan Ruben Loftus-Cheek chu la chokin Ross Barkley da luta hei hian Chelsea game a soidang lam hne hle minute som rukle palina Chelsea chuan corner an hlo choka Reece James chuan corner hi petin Chelsea center back Kurt Zouma chuan alo pet goal ani Chelsea chuan Premier League an game ma sabera goal thum khungin point thum an hlo choka in khel hmunom tia soitu ni lo ma se hei khel hi point thum muna ani awangin Chelsea ta apoi mo hle ni zanin khela tanga kan hmu chian deuh chu kan player Timo Werner thatzi ania atema ema atlan chak hle boka player class sang ani ti chu ni zan game a khan a hmu thei ome tin Timo Werner game by numbers statistics zero clear la minutes som ko khelin pass success 77% ania tin pass hi voi som ni le pani asiama tin ball hi voi som li atoka dribble hi voi thum attempts a voi ni a hlo tlinga tin duas on hi voi li ania voi nga shots ani bok ani Timo Werner a game ni zana kan hmu atang hian Premier League hanin adapt mai thei tur chu ani ti alang hal mai ome kan player thar Kai Havertz chungchanga soyetam hleya a game atai matok lo ti te azoi tiang chi te tam hleya hemi chungchanga chuan Kai Havertz hian Chelsea squad training azomna larai lova tin chol mang zo hlim te ria a fitness ala thatok lova ma shrim physical a sang lova chu bang chuanin tin a main role a main position a Lampard a chorlo te po hi a tur ve pakhat ni in alanga a statistics hi lo thlir ve shrim te Kai Havertz game by numbers 2 minutes summary vel khelin pass accuracy 89% anei thea tin voi som thun le pariat ball tokin ball recovery is voi sari ania hei hi a khel chelo ti lan na pakhat ania tin tackle si voi thum nein voi ni phei chu tackle zaro pui ti tham ania tin takes on complete hi voi khat ania duels un voi li le long ball voi ni a pe chu bok ani Kai Havertz attacking midfield role tak a play thei hun a nga hel oma mason na om zel tura bei sayang Ruben Loftus-Cheek chang soiro grani zan tunga ni zana khanin Ruben Loftus-Cheek khan ati tur ati lo hle tin ni zan gap mshima khanin Chelsea midfield hiding tu midfield tinung thin tu ber Mateo Kovacic om lo ariat hlea holding midfield ta Kante le Jorginho anin kop hi a fulo na a fu na ya fu a fu na aya a fulo na atam zo ati thei ome
kan defender Kurt Zouma le Christensen te an khel tha ni zana Christensen a timing dik deuh article kan hmuwa tin Zouma po head aron head chu zong te apuya article po pui thoni Zouma po tin West James on right back che tha ani po season ei banga goal khunga long ball tha deuh ape thaya tin a ball cross po mason na alang zel ani Chelsea hian defensive coach kan nei thara chu mai baka leadership nei tha Thiago Silva kan nei bok awangin kan defense hian ma son thozel linarin oma team imbalance tak chu kan mu thodon ni na hriata tin keeper chung chang soilo kala ni jana kepa goal chu chung chang khanin soisel na tama long range shot hianin kepa hi box pon tang anon pet hianin kepa hian alo dang lo tlang pui ati thea target a kal chuan hei kepa in zir ngai lai chu ania tuna keeper thar kan lak tur Mendy Edward Mendy hi hetiang chu na tha ma se thatlam tam tak nei ve na kina technical analysis te na ti thei tura base sei ila poni se winger pa ngai thlok mang tak tak pani Christian Pulisic le Hakim Ziyech kan nei ti kha hra rengila ani baka forward te male tlan chak Timo Werner kan huani zanin ani zana a khel tha Chelsea team hi anin balance chhozel tura ngai anin balance chhozel tura ngai la Kai Havertz pon a theina tak tak ala lan ti rova attacking midfield turu zatin ala ron in lar chhozel tura beisayang kan channel lo thlir tu te chunga kan lom ema in thian te lo hril pung ve zel ula lo subscribe tir ula player analysis te le game technical analysis te lo da zel kan tum dona kan channel hi en tham taka sim kan tuan kin chuanin game review live te pon kan la ron ti thei tura beisaila chuwang chuanin tam thiang bar kha ilo ko mu ve don nia ka ti zong pa tun tuma kan thlir ho thei chu ani e